keluar Kensai. Ani lah keluar nih. Asal. Kensai lagi keluar. Messi Jopi lagi keluar nih. Kim Sarung lagi tak kenal keluar. Tengi dan bok dan para kendai. Oksigen. Keluar si pang itu tah. Dan checking terakhir ini. Kau dah kesai. Aja niat kau jenis kesai mana? Ya man. Hey, one. Oh, patennya ada ini kesai. Alang niat. Wan cuaca sini. Ke jersey sua. Kalama dia balaya kinyat pelat menir. Kamioru layatan layak. Apa ya cak kau lihat om? Argentina tawakat wajab. Ini bahasa coach. Oh, ano? Ini Vespa. No ba si Spa? Ini Vespa. Kaya ito. Di pentaknya tu karong ni saya itu kibli kita rong deh. Sabar. Malam ka Kami be sabar. Oh, tak. Sabar. Gila Mario rong. Ini sabar punya orang tu. Iya sure, ladu rong. Oh, biang. Ladu rong. Argentina tu, vamos. Pamas. Kalau kediak tu kan ni ya mana? Pi competition darung final pikir bahe. Ani break yang promise ang tu. Ani break yang promise ang tu pe. Baru ada dom sibuk berem senduk nak kena gitu ya Argentina. Hati. Lalu aja di sebentar. Tiga biar ada ke bahaya. Tiga ke bahaya. Tiga kan gila. Karena betul. Nice pak. Ale ini lecet lama pakai hewan kencak pi tang ketut ya. Tiga lagi royal arem apa? Ini kayak lahir. Yana Alexander ist siapa? Siapa? Kan dia. Kan dia ka Judas kan dia Judas. Judas. Ini deh para kaduk cengah. Tambah kan dia ke Judas. Kacit akan dia imagine. Betul. Ya, ngilipin ni siapa? Alexander ini saja. Apa? Alexander ya siapa? Dalam the second half, even before 0 down. This is a fresh side. The ability. Very different French side of this opening couple of minutes of this second half. French goalkeeper looks very rapid. Duk, mari sama duk. Keeps it clear of Spence and Dembele on the. Dan bawa panjab si bet, tay ani dalam syuk pi kata. Dan bawa panjab si bet, tay dalam telah susi. Ki ani bang. Bentar dang kano baje, na 10 baje. Gila syong la apsa ni. 10 baje. 10 baje la apsa ni long na do. Messi, angkana Messi. Penjuru Jimbang. Mana kopi tadi kopi. Mana saya sini? Vamos. Vamos Argentina. Ini om. Where is your coffee? Bukan. Apa tu? Messi. Ini yang selesai.
Judas. Ani sui. Nah support ke Spain dulu tanpa mentasi pada dia berdiri ke Argentina ngan support by Argentina. Throughout the match ngan Arteli ngan support. Sisa. First team juga Argentina, second ke Spain. Tanpa mentasi dia wholeheartedly na do pensim do kolong hak ke Spain. Oh sorry. Lapor je kok. Aziz. Sort of change things up whenever these players keeping defenders on the toes. You've got What should he say? Messi. Kelasdang ke match, kelasdang Don Bok Banjok. Pray for us. Dawai. Daram kemana itu? Dalam yang bersifat ijus. Daya. Argentina. Promise. Dalam yam. Welcome. Ini yam, kan itu yang yam. Ada bisa. Rashimit. Don Bok Banjok, itu lah yam boro-boro. Hi. Woi. Sibit daram Messi pinamna. Siap. Come on, Argentina. Ani Don Bok kontak hang ni. Lah half time Padan Batep. Pas half Padan Batep 0-0. Tabala klain ke Spain ni ngala selain dia. Itu selain pilih dan bok. Yam sebenarnya. Yam sibet. Yam sebenarnya. Kami lera. Yam sebenarnya. Ini ada Hey. What yam sibet? Yam sebenarnya. Yam Yang red. Ini video yang kedua Wan Yam leh. Jangan lupa nih. Hah? Jangan lupa sebenarnya rem. Hamster. Jangan lupa sebenarnya rem. Oh, ani bang sukai ani syok sai. Syok kan sai BM. Kan ini. Saya Spain sebenarnya. Tidak. Ngalas semca. Tu. Job berjob tu. Job berjob. Job lima. Hello and welcome Job. Berat selain ah. We'll be interested to see That's how big, they fine, come back in the second half. So confirmation, goals at half time in our Nak grand semua curang final. weh. Ha? We spoke about it pre-match when we Ah, expected kau it nak to go semua a curang little weh. bit. Macam mana begitu? You're Ledo. more than good, sir. the case. Out of. Make that moment, what we've seen in the past, but yeah, it's Spain with the patience in the team. He's saying for you, 3 of the last 4 World Cup finals that were goalless at half. Second half last down. Last down second half. All the best Argentina. All the best. All the best. Good job. Yam meriam tu dah rem. Yang baik. CTO.
Đại học Fan. Second half last down. Yang 0-0 bisa pick. Danny Olmo finding a little bit of space that he hasn't been able to. Argentina fans trying to get behind the team, they haven't had much to shout about. Not an easy one. This affects the players. It's an important one. Williams to fly, this is gone. Simeone flash to the centre half. Yes. Oh, was a difficult attack that. Extra time. Middle stars forward, the red card away. Extra time. For the next half an hour. Dia rough pelan banget Argentina. Lionel Messi seated, surrounded by those he inspires. Middle stars Argentina went through forward. this resale in December of 2022. 116 minutes. And indeed now, both American World Cup finals have reached this stage goalless. 1994, Brazil 0, Italy 0. That win went all the way to penalties. Time.
Sweden taş pavuknya. Argentina, they are such a tight group. So cohesive. So mutually believing. Still might be enough. It might well be enough. The fact that still in this contest. Everybody giving absolute everything out there. So they need to leave behind them. Marino needs to leave behind them what regrets exist.
Well, that's for Spain. I mean, for not letting Argentina have a single shot. And Yes, and you mentioned Ferran Torres, the sub coming on at 20 years old, he's a sub to score with more World Cup time for us to get when the goal scorer, especially when the media